Yitwa Mukansanga Ladia Salima, uyu rero ni umunyarwandakazi wari umaze igihe ari umusifuzi mpuzamahanga. Guhera mu mwaka 2012 yabaye umusifuzi mpuzamahanga. Navuga ko ndetse kuva icyo gihe nyuma y'imyaka 10 muri 2022 nibwo noneho yatangiye gukora amateka ubwo yasifuraga mu gikombe cy'isi cy'abagabo, aribwo agaragayemo ari umugore wa mbere, ndetse yewe yasifuye igikombe cy'isi cy'abagore, yanagaragaye mu gikombe cy'Afrika. Numwe rero mu banyarwandakazi navuga ko bagize ibigwi muri mukino wo gusifura, cyane cyane ko we atangira iby'imikino yatangiye ari umufana w'umukino wa basketball, ariko abona ko hejuru ko angana nuko areshyaga icyo gihe, abona ko basket azamuhira, nibwo rero yaje gutangira kwegera ababa mu mupira w'amaguru, by'umwihariko cyane mu mupira w'amaguru hano mu Rwanda, hanyuma abasaba ko nawe yatangira amahugurwa ayo gusifura. Salima rero akaba yaratangira mu byiciro bya kabiri, aza kuzamuka ndetse yewe kugeza ubwo ageze naho aba umusifuzi mpuzamahanga guhera mu mwaka wa 2012. Rero akaba yarasifuye imikino y'igikombe cy'isi mu bagabo ndetse no mu bagore, yasifuye n'igikombe cy'Afrika. N'umwe rero mu banyarwandakazi navuga ko nabo bagiye bakora amateka. Akaba rero n'umunsi aribwo yatangaje none yanemeje ko ku mugaragaro ikibirebana no gusifura yabishyizeho akadomo, atazongera gusifura ku myaka ye 36.